Jonile Mbukeli anguvusele tindzabeni telulwimi lwesiSwati la ku SABC. Sitethula bukhoma eAuckland Park eJozi etindlini sakata sibonge ke ukuthi ukhethezi neMbukeli nati lethamba yembili lomuhla. Presidency has identified 10 that we had to start with. Lisekela la mengameli Paul Mashatile livumile ukuthi bomasipala labanyenti kuleli abasebenzi kahle. Rest in peace, Constable Sinobe. Your watch has been ended, but your honor will live on. Commissioner wemaphoyisa velonke Jenenefani Masimola uthi umbutho wemaphoyisa kuleli ulahlekelwe kakhulu ngekushona kwa Constable Buyipilo Senoge. Lisekela la mengameli Paul Mashatile livumile ukuthi bomasipala labanyenti kuleli abasebenzi kahle ngenxa yekwehluleka koleka inzela kuphatha kukhokhela tikweleti nekwetfula tidzingo ncanti. Uthi indvuna yetekubusa ngekuhlanganyela netindzaba tendzabuko Velenkosini Hlabisa itawuhola litsimba lelitawusita bomasipala. Mashatile bekaphendvula imibuto lomuhla eParliament. Parliament yacekelisekela lemengameli Paul Mashatile nahulumende ngekukhetsa kusita bomasipala labalishumi labangendi kahle kuleli. Lilunga le-EFF eParliament likhala ngekuthi babalelwa ngetulo kwemashumi lasithupha bomasipala labangasebenzi kahle. Mashatile uthi litsimba lelibekwe nguhulumende litawusita bonke bomasipala kepha nyalo kusabukwe laba labalishumi. Presidency has identified 10 that we had to start with, but work is going to continue on the rest. Sesifikile isikhathi sokuthi iAfrika itimele ingancike emaveni asentshonalanga. Uthi litiko letempilo linato tonke tinhlelo letawucinisekisa ukuthi bantfu labane-HIV batfola emaphilisi ngaphandle kwekuphazamiseka. Lokhu kuta ngemuva kokuthi iMelika ihocise lihlelo layo lekusekela emave ngetinsita tekulwisana nalesifo. Perhaps the decision by the US administration to cut funding must be something that really propels us to now take urgent efforts to become self-reliant. Umholi welicembu le-MK Dr. John Hlophe ubute Mashatile ukuthi kuyangani lidzaba lekudlwengula kwentombatanyana yaseMpumalanga Kapa esikoleni beyifundza kuso solo lingaphothula. Mashatile uphendvule ngalendlela. Really, we must ensure that the victims and their families really find closure, they know the truth, and they can see that we are doing something. Lisekela mengameli lithi kufuthi kube nekubambisana emkhatsini kwemaphoyisa nalo lonke lihlelo letekushushisa. Leslie Labaskagni losadi setitimela uphotfule kwetfula bufakazi bakhe liphenyweni lwekushona kwa Chief Albert Luthuli. Labaskagni bekasita emaphoyisa kulo phenyo lwakamuva. Utshele inkantolo ukuthi ngikusho kwebufakazi lobuvetiwe netitatimende tabofakazi bangaphambilini ukholelwa ekutheni yathikamedwa indzawo yesigameko. Kwabikwa ukuthi Luthuli washona nga-1967 ngemva kwekushayiswa sitimela eGrootville. Labaskagni uchithile umbiko lothi kungendeka ukuthi Luthuli akamanga sivele isitimela ngesikhathi sisondzela. Ngaphambilini kwabikwa ke ukuthi Luthuli bekangeva kahle etindlebeni aphinza ngaboni kahle emehlweni ngesikhathi sesehlakalo. Had the driver blown his whistle before entering the bridge? Yebo kunjalo ngosenkantolo. Futhi kakhulukazi ukube udriver ngempela isixwayiso sakhe wasisha engakangeneli ebridging. In this particular case, Chief Albert Luthuli or any other pedestrian would have known there's a train coming. Labaskagni bekayingcenye yetati letibitwe ngumbuso kulolu phenyo. Kanti lolu dzaba lubuya enkantolo evikini lelitako. Mengameli Cyril Ramaphosa kamuva umemetele ukuthi kutawuba neluphenyo ngetinsolo tekuthi kwaba nekungenelela kwetepolitiki ekuphenyweni kwamacala lendeka ngesikhathi sahulumende wencindzetelo. Lamanye ke alamacala asavele aqalile ayabonakala ayaphenywa. Afaka ekhathi leli lekubulawa kwa Chief Albert Luthuli lokwendeka enkantolo lephakeme yaseMgungundlovu eKZN. Kepha ke kuva letitsinza iTRC samukela JB Sibanyoni lokeke wahlala kuleli commissioner layo. Sibanyoni asikubingelele sikwamukele sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga ngibingelela ababukeli
ngibingelele nawe Maseko umthini namanye. Ngalamafishane nje wawuyini umsebenzi we-TRC? Umsebenzi we-TRC wawuhlola ukuthi lokhu kuhlukumetheka okwendeka lana eSouth Africa phakathi komnyaka ka1960 kuze kufike ngomnyaka ka1994 kwabangelwa yini. Ingakho ke kwase kuyabonakala ukuthi akube khona i-commission etakwathi ukuthi yenze ukuthi kuvele ngaphambili liqiniso lonke ukuthi kwabangelwa yini ukuthi kube khona ukuhlukumetheka kwamalungelo obuntu esithi ama-human rights. Ngikubuka kwakho yenda umsebenzi longiwo yini i-TRC imindeni yakwati yini kubona bonke labe bende bube etinini intawo kanti bebatiphendvulela? I-TRC yawenza umsebenzi lama committee la awu3 committee lena yokuqala yathi bavele ngaphambili abahlukumethekile banikete ubufakazi ukuthi bahlukumetheke kanjani. Kwase kuthi ke le committee lebekade ngiyo i-Amnesty Committee yokuxolisa yathi labo abelethe itehlakalo esikhathini lesenqile kufanele bafake isicelo sokucela ukuthi kube khona ushwele. Kanti ke i-committee ke le yokugcina le eyathi laba abahlukumethekile itaba khalisa ngetindlela ezihlukeneyo, abanye banikete incephezisa kube abanye banikete ukuthi kube khona ke mhlawumbe bafuna ukufunda balahlekele badali babo. Sibanyoni selihledi likhomishana lenda umbiko wabe seke uphelelaphi ngemva kwekuphothula kwaqhubekani ngemva kwalokho? Umbiko kwathi nakuphela umsebenzi wayo i-commission lena yawuthatha lo mbiko uyihola phambili u-Archbishop Desmond Tutu wahambisana no Borrain. Lo mbiko ke nami ngangikhona lapho sawumikisa kubabe uNelson Mandela eSemimax Square ePitori. Kwase kuthiwa ke laba abafake isicelo bangazange bathole ushwele noma ukucolelwa sathi kufanele bashushiswe labo aba-400 babalekela u400. Nyalo ke wabonakala ukuthi ngasehlangothini lokuphiko labashushisi azange bashushiswe laba abafaka isicelo zange bathole ushwele, kanti abanye vele azange beze nangaphambili kiyo le Amnesty Committee batokhuluma ukuthi lokho bakwenda bekuyindaba yepolitiki ke bakhulume nalo lonke leliqiniso ukuthi kwasukelaphi kwafikaphi. Mnumzane Sibanyoni asibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngu-JB Sibanyoni lomnye ke abike ngikhathi kwelikhomishana le-TRC. Kazi ke qhubekela embili netindzaba mbukeli. Umvikeli wemphakathi advocate Kholeka Gcaleka uthi ke lihhovisi lakhe liyatilandzela liphakamiso leDavet walikhomishana beliphenya ngegwamanva kwemandla yembuso. Gcaleka bekakhuluma enkomfeni ye-15 yemavele angaphansi kwe-Commonwealth lapho ke kuhlangene tikhungo letibuke kulwisana nengohlakalo e-Afrika. Lengomfa ibanjelwe eKapa. Izithunywa kule nkomfa zabelana ngendlela zokulwa ukhwaphilizo kwaye uMzantsi Afrika usebenzise le nkomfa enika imizekelo ngendlela urhulumente walapha wabanjwa ngobhongwana ziinkampani zabucala phantsi kwe-state capture. Ucaleka uthi ufuna ukuqinisekisa kuba amasebe karhulumente ayazithobela izindululo zakhe. It is crucial to monitor impact, and we've started to do so as the public protector. 2 years ago, the implementation of our remedial action was sitting at 2%, and we've had to have a vigorous drive in this respect, and currently we are at 39%. Ucaleka uthi abazokuphanda izikhalazo ezingena kula ofisi kuphela bangaphanda nemiba yorhwaphilizo ephuma konondaba. And most recently, we have introduced alert letters. In the alert letters, when we pick up something from the media or from the public in any other manner, we then write to that particular institution or public servant and we say, we have picked this up. Is it true? What is your department doing about it? Bekulindeleke kuba umongameli Cyril Ramaphosa awise intetho kule nkomfa, kodwa
uye wabambeka kweminye imiba engxamisekileyo waze wathumela umphathiswa wezobulungisa. Izigqibo zale nkomfa ziza kubhengezwa ngoLwesihlanu kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eKapa. Mapalane wemajaji Andiswa Mengo nalobeka sisebenzisa JSE Kutlwano Moretlwe bethule imibiko lotshayisanako ngalokwendeka ngesikhathi kufakwa sikhalo sekunukubeda ngekweligcansi ekuqaleni kummangalelwa lobeka ngumengameli wemajaji eMpumalanga Kapa Selby Mbenenge. Bango nakethula ubufakazi ngaphambilini abengenayo ikopi yesikhalo sakhe lapho ke abese utshelwa khona ukuthi asitholakali. Kepha ke Moretlwe losebenzi lesamsita ngaleso sikhathi ngengongoni ya 2022 wethula ubufakazi lokuthi abenayo le copy. Lokwashiya lelibandla lelibuke ukuthi phansi kwemajaji linemibuto ukuthi mbamba lonemanga ngimuphi kulaba lababili. Lobufakazi bucukethe ingcikithi yeluphenyo lokungadiphathi kahle kwelijaji. Lekungiyona ke itawuveta ngalokusobala ukuthi Mengo wabhala isikhalo sakhe angathathi na kulesizala lasenda ngaphambilini. Lokho ke kutawuveta ukuthi singasathathwa njengeliqiniso nobe cha lesikhalo sakhe. Your version and Ms. Mengo's version are mutually destructive in this way, and I want your comment. You testified that Ms. Mengo had her laptop, therefore her laptop had the initial complaint, right? Yes. She testified that she didn't. She had no reference to the initial complaint. No, she had no copy. She had nothing electronic, although there were things that are similar, but let's leave that for now. Yes. That is the elephant in the room here, what has caused what is. So, do you agree with me? Yes, Councillor. That these two versions are mutually exclusive. One is untrue. That's correct, Councillor. And if it's either you are not telling the tribunal the truth, or Ms. Mengo did not tell the tribunal the truth. Yes. Do you want to comment? The morning that when she came to the office with the laptop, and then there was a memory stick. I don't recall whether it was from her or myself, where we uploaded the complaint. And I printed it so that we can take it to commission. But I think after, when we're dealing, I also saved the uncommissioned one. I also saved it for my laptop. So she also had a copy of that. I also had a copy of it. Komishana wemaphoyisa velonke Jenene Fani Masemola sawuqinisekise ukutholakala kwetinsalela tebantfu lababili labatholakele ehlathini. Kukholelwa ekutheni kungahle kube tinsalela tenzatheli lebetibikwe njengaletilahlekile bo Aseri Ndlovu kanye nemlingani wakhe Zodwa Mdluli. Munye webasolwa kulabasihlanu utshengise emaphoyisa lapho letinsalela titholakele khona. Kuseta kwendiwa luhlolo lwelufuto kutawuqinisekisa ukuthi bobani. Ndlovu kanye nesingani sakhe Zodwa Precious Mdluli malele ngenyanga yendlovana kulomnyaka losetulu. Komishana wemaphoyisa velonke Jenene Fani Masemola uthi umbutho wemaphoyisa kuleli ulahlekelwe kakhulu ngekushona kwa Constable Boipelo Senoge kanti loku ukusho emgcwabeni waleli phoyisa eBloemfontein. Senoge ungulomunye walamaphoyisa lamathathu letitvumbutawo tatfolakala eHenop semfuleni waseCenturion kuleli viki leliphelile. Constable Boipelo Senoge uchazwe njengemuntu lobekakhululekile acoca na wonke. Similo sakhe nekutinikela emndenini wakhe nasemangweni kutawuhlala kusikhumbuto lesingapheli. Dihlobo nebangani dikhulume ngemfudumalo yakhe, imbeko nekutibophelela ekusebenteleni sive. Indvuna yetemaphoyisa Senzo Mchunu igcizelele ukuthi bekuyingoti lembi kushona kwalamaphoyisa. Following conversations which I personally had with their immediate supervisors, I began to see the kind of people these youngsters were. They spoke fondly about them, and they described
them as police officers who carried out their duties with passion, with dedication, and with enthusiasm. Komishana wemaphoyisa velonke Jenene Fani Masemola uthi kushona kwaSenoge kuphuce emaphoyisa likhono lelibaluleke kakhulu. Rest in peace, Constable Senoge. Your watch has been ended, but your honor will live on forever. Constable Cebekhulu Linda naKiyamhetswe Bais batawufihlwa ngekulandzelana ngolwesihlanu nangemgcibelo. Kuletinye uma sibiya etitolo. Takhamuti emimangweni leyehlukene kumasipala weMbombela tikhala ngekuphathamiseka kwekusebenza kwemitfolamphilo. Wamukelekile mbukeli esigabeni sesibili setinza batesiswati uma usanza ngena ukhethe kahle disekhona hlala nathi. Takhamuti emimangweni leyehlukene kumasipala weMbombela tikhala ngekuphathamiseka kwekusebenza kwemitfolamphilo. Kucishe kwaphela inyanga solo ivaliwe imitfolamphilo yakashabalala naseSand River kulandzela kushuka kwebahlengikati bakhala ngetingcinamba letinyendi letfaka ekhatsi tekuphepha. Lokhu ke kuta ngemuva kwekuthi kubanjwe inkunzi kule mitfolamphilo lemibili. Kanti ke takhamuti tivale lomunye umtfolamphilo kaMasoyi tipikishela kushoda kwebahlengikati. Sikubutile mbukeli ukuthi kukukhinyabeta kanganani kungatfolakali kahle lusito emaphilisi nemithi emitfolamphilo nasetibhedlela tangakini. Umbono wakho uyalandzela. Mina ngasho ukuthi kuyakhinyembeza kakhulu ukuthi abantu bengawathola amaphilisi kakhulukazi labantu abaphila ngamaphilisi usuku nosuku ikakhulukazi nje labantu asebebadala abanamaphilisi amathambo njalo njalo. So manje lento le kuzomela ukuthi isukunyelwe besheshe bewathole ngesikhathi. Kuba inkinga enkulu ukuthi kungatholakala imithi namaphilisi esibhedlela. Kodwa kungcono ke kulesala eCarolina la ngihlala khona imithi sasekhona. Ukungabikho kwephilisi namayeza kwizibhedlela zikahulumende seyinto eqhelekileyo. Abantu sebebhenela kumakhemesi nakumafamasi ukufuna impilo engcono. Xa ungenanto kusokola kakhulu. Ngithi etinzaweni tangakithi emtholampilo nasezibhedlela kungatholakali kwemithi namaphilisi. Kungikhinyabeta kabi kakhulu ngoba lokho siphila ngako ikakhulu sitakhamuti. Mina enzaweni yangakithi eMbombela nemakhethelo kuyangikhinyabeta kakhulu ikakhulu bogogo nangabe bathi bayafika emtholampilo bathi emaphilisi kude babathumela ukuthi bayothenga abanayo le mali lokumele ukuthi bathenge ngayo. Lona umbono wembukeli iSABC ete Facebook utiphendvulela ngawo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasithi shavu eMbombela sive ukuthi isibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kule thamba embili kule phuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile sibu. Alishone Rebecca Sevusena kulisimba lakho egoli lishone lembukelo tizobate Siswati khona ke ekhaya nathi ke lesitiphethe ehlelweni liphuma embiteni namuhla nzambama njengoba litiko letemfundo kulesifundza seMpumalanga selimisile ke lutshela inhloko kusikolwa ingodini high kaBhokweni kusokele sifundza kulandzela ke tinsolo tekuhlukubeta abafundzi komacasi kusoke nasi ke isikolo ngetulo kwaloko sinenhlangano ebahlengikati labasaqeqeshwa khona ke nobe ke kusikole lesiqeqesha ke bahlengikati khona ke kaBhokweni kusokele sifundza njengoba ke Solomon ke bachubeke njalo nempikisho wabo lapho bakhala khona kusolakala kwetinsita yakhulu kade ke lona ke litiko letempilo kusokele sifundza seMpumalanga sibamemeleke ukuthi sitawuva kabandi ngetikhalo tabo namuhla kulihlelo letiphuma embiteni semsakatweni lo ngesimbi yesithupha kuzimade bensimbi yesikhombisa nzamba malehle Rebecca lelisimba lakho ekhaya.
Bukeli tingako talomuhla thola letinye kusasa ngesikhathi lesifanako enkundleni lefanako bese kuthi ke uma kubumbana isikhombisa lomuhla tikhona ngesixhosa khona kule nkundla ungaphuthelwa Simo Selitulo ngemva kwetitolo nanto zakhe Mathebula busuku lobuhle ngwane. Ngetelashonal ngena nzabatalo kanjalo ngetelashonal ngenaso Simo Selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlala namuhla mobuka ke cishe khasi nelive likhombisa ke kubalelwa ngalo lomuhla ke phakathi khona leti imvula lethelguni nelive kakhulukazi isifunza Eastern Cape nesifundza kwaZulu Natal njengoba alapha kuye ke la 30% lawo ke mathuba emvula kanti ke naselangela kusasa asisekhona ke lawo mathuba emvula njengoba ubona limbonyanga emafika kakhulukazi esholo ngakapa kanti ke khona ibathu tengungu lethi ngahle tibe khona njengoba lichubeke njalo nekuvula ke khasi nelive kakhulukazi langela kusasa kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Water Service ngashe ke ngibe ke ngahle kuchubeke umlilo emadlelweni lathide mabuka ingcenye esifunza ke la iNorthern Cape Western Cape kanye Eastern Cape kanti ke ukhona nalomoya lokhombisa ke gubha amagagazi kakhulukazi enshona ngakapa ngwala lomuhla kanti ke masibukele mazinga kushisa ukuthi semenjani masibuka ke langela kusasa masibuka ke sifunza iGauteng ngale ke Pretoria Broncos Freight lihle lapha ku 24 nangale ku Springs njengoba lokhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke sifunza iLimpopo indzawo letfana nabo Musina Thohoyandou kuyashisa kuleto tindzawo leto ngayi 30 bopharabula nga 32 kanti ke mabuke phela phela eMokopane lapha kuye ke 25 kanti ke sifunza iMpumalanga indzawo letfana nomashishini likhombisa ke kuphola kepha ke liyashisa ke kasikhukuza ngayi ke la 34 kanti ke Carolina Emelo nangale kubomkhondo lipholile kuleto tindzawo leto nabo Standerton ngayi ke la 24 kanti ke sifunza kwaZulu Natal indzawo letfana nomNambithi elifuthumela nga 27 kepha ke nangale Vryheid uyakuba Ulundi lapha ku 26 28 nangale ke eDurban njengoba likhombisa ke kufuthumala kuleto tindzawo leto kanti ke sifunza Eastern Cape mabuka ke kubonquba likhombisa ke kufuthumala nakubo Rafik Bovulomo ngaye ke la 27 33 eGqeberha 31 ngemakhanda kanti ke Western Cape indzawo letfana nabo Vredendal likhombisa ke kuphola makuba boGlen Williams bovusta ngayi 26 bo Beaufort West futhumela ngaye ke la 29 kanti ke indzawo letfana ke la nabo Northern Cape likhombisa ke la kufuthumala indzawo letfana nabo Appington boKurumane boKimberley kanti ke indzawo letfana ke la nabo bo Free State ngalo lomuhle mabuka bo Welcome bo Bloemfontein nangale bo Free Smith ngalo muhle angisho ukuthi kungako bengikuphathele yona ngenxa ngesikhathi busuku abube ngilobuhle.